Kublai pi barwa ni priang subhai pi sakatup kubor jong upek ngor cable news. Haswa begini sedang ya ki kubor ki jongi minta kata yong ini phasai syaki mat ki bakongsan. Serta ki pat ba bayak rali umudi selong. Ya ka high level salan dong yong bean lakli hi do Conrad ke sangma keno ujon Efrembai. Klat sendat uba HDR lengdo penken riak tarik no ya ka election hasok yong constituency. Kumnu pinjit i kinong mikmat syakayen robar tauan hakani ke election arhajar akpulan. Kajungwan kajung menteri rang badu kari Narendra Modi syakani ke Jala Meghalaya kamtam hakani ke nombak selong kadai kajung temu banwan kro ye kinong sok senong banjit ye ki kertong jong keseng BJP hakani ke election MLA arhajar akpulai. Penban kalami kajung kenyum na ki babun namar kalakta da bun kenta ye kalik kawan kajong ki. Ya kan ni la yu ngau na ka suntur jong ki babun ha ka sngi ka ba menteri rang badu kari ulawan yu kejat ha kari nombak selong. Haka arpu sautrik menta ubnai rempang arajar arpulai u menteri rang badu kari u Narendra Modi haka si ka bo wan syakani ke Jala Meghalaya ulawan yu kejat nengkong hanong ba selong. Wat lala saki ya ke jungwan ki pat ba syaka jaka ka bo uyak lengti mau hanrei syaki wei pat ki benta jong kanong ba selong lami ke jung kenyum na ki pat ba. Namar ke jungwan jong u kalak tak pat ya kalet kawan ke jong ki pat ba. Haka ni ke sngi kajing kenyum kadai ye kitu ki bahap ban be syaki kam ki jam ban lit chau school ha ka ba ki lahap ban yat no da ka kejat rengkat ki khun ki jong ki don ki babe ban lit syaki jaka sumar ban yo ki jung sumar ka ba kerki ha pedeng ki jung sitam bat don ru ki bahap ban be bela nalor ki riu pat ba kajing kenyum kalami ru na ki nong nyak kali kamai namar kajing sabat ki kali kalane adu jan siteng sngi kabalak tak ru ye ki pat ba ha barok ki liang. Ani mat ya sting tala landa dalam kumni kaso janjari ngi kalet kawan ma khantam ngi bakamai kumni ta kaso te ban penmi ru abus sakut be kumni ta kaso syam sing kan long dei te ban khang ngi kilenti ya kumni daira ngi ru ba kamai kaji kumni te ngi thot hi am dan benong kata yang pak ngi beria kemai te yap koi ne tinggal sakut ke blok te kasim jenjar gi bangin ya buat ru katong bangi trip buat kan taning la ap kam slam ne te adu nong kemai kecil jung ru tingkar ngi mio ni hang ni le ni bayang ni le ipet pe gini ki lokal ba kamai hang ni la bapli ki kamai sil nu mentale sababun sakini ki rali ni jinglang pat ba mentale bapli laduk sekamai PCT berarti harum bakin nompang la sakut skin nompang desa kini ba mengi barok balik shaw school kamtam kelung baret kimtip kimi kpa balik Islam kata tiba khamhe man tibyang ni tu barang khamret kata tip su kila ile amnu banong barang khamret tip kila siya met sare hangate ngam idon jum to hende ka komwan nu kila di ban penbek haka si ka khamlong kluit kan swai kan ni ka sngi ruไปขณะกี่ยอดสตรีเนี่ยผมตั้งกินดีมันเป็นเบกพากันมันตั้งช่วยได้บรรจันกับ election สุวรรณกุมนี้ตั้งมันตั้งกันจึงมันตัวอย่างparti nak kalian jung itu setenak lah kau itu kalau kajenjar mau ingin nolak nongwan nama ba imut wan hak ada puar babiang temang ngimpoi pat hak puar babiang nama ba blok ni mo tapi kau ipat te kalau kabiang nama ba kini iya kajing nong garit kasrok kelenti sengking jungi mo sini marka compare ba step sini kalau compare mo kamai te ngi nadum step kumni nadum step blok bet lich pibir blok lich ajpir myo ya najrong myo na por myo ben lich mapran dawan paina mapran ben rong pibir myo matar sakul ben ni nadum na ba fidon bandong pada pedeng geding jing jenjar fi ma sakut ni sakut tenom na ga kam bawan VIP tenom na kata sarkar ga ha kan tala don sikenta kata kan ko bay nang kalian ni pat ba long yang kata kajungwan dong teki nong kan campaign mo namta kan election yem don so peri tau ko ko problem ko long ba kidangwan maki pat long stok pat ba ni nanta ra kidon gi babe kam gi babe sipak hospital bani aja ai bam gi badon gi banlet gi bapang lustam mo babe kam kaki gi ban shaw school lu mata ko
ki ki khun ki ma ha pa skol te o ngayo khubon tan bom bat poi ru hang ni te ma ta ki labat na sikil ta tam duna labat ipai ba te sakano buji un poi ru ngim tem te mat pai ba on hap sedok ni na kaleng dungi ting si pai ba ngi sukat ba la kalong nu te ko ili ban thawin la ka we kala ti mo te unwan prime minister burom dungi ru le si ka te kamadan puluh bahe ti ra wan ling banang thi kan khamsok te matawan ang tipo nyung mer pat ngin bar ko islong kala yu mo kala talon te long na kaleng ka bo sarkar wali ban pakhat lang ko ba long dei tang man biang ka kanu political party jadi ban biang lang pai ba kan te ta kan kamse chunga tang ko apna ba kisha bunon tang ni grassing ground long kamna da bam tang ne nomor mata tang po nyung mer tu blok point pat pengim tem ngibna hab ap sahru dawan mu te kasum jige kan ngim tama ne ta ngapat boro gibra nang neru berkhat kadang batong tong ba ta mo nam ta ka election mo ta perkhat da ba chuan pe chuan ayu ka jela ka biang mo ti tong ta ba wa ni lap election ni sa blok lut lo ka jingdu ba kraw ken ki jinge jum ki ma ta tre ru la pe tre no sam ta ban le chau ye ki khon sa skul la sulong dir por ken ba hap chu khon ka hap apsa ta ko kit jung ka skul ni no ka lo ka jingdu ba kraw ken ta jungi beli dapat khat sha ban wan jingsia de le wan da helikopter ne la kanu noru uhiar ha kanu madan ru ula em ban perkhat kum kita tang la jingwan jang ugum ne pan wan da helikopter hang nu lan hang nu uhiar ru ngim tep isu ong bai bo wan nang ten opor silong te kata bo wan pat wan ru ngim pat tep ubat ing pat ba hang ne kat ne ka jing haras jong uingi mata si kam de ka bakai bat ka jing le don bor kajing le penstom yingi pai ba kalong ba e phe do ane le do wan na helikopter uher ha kamadan polo le ne uher kano no jaka kile ti gila kam tip ba baningi tingin ong wat jaka hai ban hiar len akata ki jaka gumni bo blok sakun maningi ki brio jinjar galek to wan jongi kam tam legi ha ba be e kamai kaji ngi yap ni nong bala tang kata hi wei nanga te tang jingsa dem dei sing ni kwa ban ai message sing pai ba jingsa habo wan kum neu de ban perkhat ba sa ban wan ande gin ban haras kum neu pai ba ban pethut yo neu pai ba bo lek kamai gaji le neu lek kanu ka kam jong u but plus important ni gi bapong bestom le neu bolek yap bri don menta bolek sele ying don ki kam ki jam ki emergency ki khana school borok khat yi khata ba na ka ne ga jingwan jong u ba claim da perkhat claim da yeslok kata kan kuat banyak keren kesorkar kan setip sada perthau sada thau ke ai kan ke jingle jong ni la da ki kenta ba am de shu ki men kenta siteng la da ki kenta la shi kenta siteng berkat mulai star melacu sino imul sha joy menta tikat no midit flasong ne la kenta hi la dan keluar ya bagi papang Tang hadian ba menteri rang badu kari Narendra Modi ulami no nakarensan yelap election ha kendailan nakaliang kidukot jong kanyu trap Youth Council HYC kilemi banra ye kijingtho bandawa pentri kamno ye ka inline permit lanik ILP ha ka jela Meghalaya kabalong kamat jing dawa jong patba labun snam kani kijing mi sakmat jong kidukot ka HYC kadai sibenta ban peni ye kijing persya halor ke jeng pensak teng ke Sarkar Pedeng ban yalam da ke BJP mentala saus nem tam ban ajing menjurno ia ke resolution kabala menjur da ke yen robar thau an ke Meghalaya kabala dawa na ke Sarkar BJP ban pentri kamno ia ke ILP ha Meghalaya katangi kwa ni ko ngai kwa ya KLP kapan ya dai ngi KLP kapan ya rap ngi ka an ngi mdon an hangi ngilong ng khoj ka stit jungi kalong khoj ka jet mru jungi kalong khoj tagdaw ngidon kam ya kaan ka ba klan bor tagdaw naduki menbarim naduki pa jungi kila dawai kan ka ILP tang mahadu mentah hadu mengirung yang sedang mentemen hadu ki jungi klimat mentangim pat jo ka ILP te hadu hatong ngin ap hadu bagin dah dasan gi kun jungi
long nginum kwa cura baki kun ki jongi baki nang ya sitom ginang ya chanyon haman lagi por baram gi Islam kat man maka por wan we Islam ngai baru kiliang datang ke jingsa nyon bat ke jingsa laben kini ki amal ya jongiru nawan gawi ke sarkar ngi ba kisupun bid mala Islam nrai indal job pat kisupun bid kinam pentrikam kinam kwa akhir ban pentrikam ikan kaya pi kinam nur ban keren persya nari pat kinam par ban pentrikam kaya pi nari nakalin jongi kaseng nadu mensiam ngikwa ya ba long kat balong dia kat bajia kadi ban pentrikam baik kaya pi don gibri balapan pi jengi baong la pentrikam ayal pi ngindu no ka jengi onong kum giterosim nari amdai kumta ka jeng susu jonga habang ilai chano no kiri ha kini ni jaka idon kam kita ki banchim lagi jinggi pas lagi challenge te kalong kumju hi ban penter kam LP ro ngange kalong kumtahi kibrik bakwa banwan kinwan baik padang mengiru ilai cha asam ni hapsiu kat baki de bansiu wadi kitol get ro munsang kumju siu ri mentangi siu kata long skuper idi ban penter kam ngkerpat ke sarkar lah po kejelane sarkar India ngirpat ba jadi ben penterkam no ya kan ka ILP kena menginyo ka jingira ngi kum kirit pat ngimdei ki Bangladeshi ngimdei ki Chinese ngidei ki Indian ngidei hok ki no susang jong India ngidei ben yo jingidan mar ngidei ki red pat ulat barem jong ka jela Bihar Uphagu Chauhan ha ka si sa jan jong ta yo bela dem ulabam smai bat shimtino kum ulat bathamai jong ka jela Meghalaya ha ka jingelang ka bela long Haraj Bhavan Shillong ya Uphagu Chauhan lapan bam smai de unong bisar ka Meghalaya High Court u Justice Wan Lur Ding Do ha ka balai don lang menteri rang ba ka jela u Conrad K Sangma u Chief Secretary ka jela u ba DP Walang ki he officer sarkar ka jela ki he officer pulit ki sipai bat ki bikibai kuman sipen kan mau ka Presiden Jokari India ka Draupadi Murmu ha ka khatar terik menta ubenai kalathung ya u Governor Barem Joka Bihar Uphagu Chauhan kum ulat bathamai jong ka jela Meghalaya katba ulat barem jong ka Himachal Pradesh u Rajendra Vishwanath Arlekar unlet ban simtino kum ulat bathamai jong ka Bihar ka Presiden kalathung ru ya u Brigadier Balasang That u Dr BD Mishra u belong ulat barem jong ka Meghalaya bat Arunachal Pradesh kum ulat bathamai jong ka Ladakh haswa begini ya beteng biang kubor gini pasha sipor segini kijing penbena Haba pabian ski benta jong ka kubor watla barok ki sngo sepang ka jingdon kti jong ki he ki han ni ki high level haki kambean ban khayitu ya udoyong ha ka jela menta ka kenti uwe uri orang ba ya bala tip kerteng kum uba John Frankie Rembai ha si hat majai jong ta yo ulami sakhamat ban sei madan ya ka kerteng ka jong kini ki he sarkar ki badan kti ha ka ni ka kambean ha ka arpwe tarik mentau benai rempang arajar arpulai uwe ni kirang ba terima subha jong ka jela Meghalaya uba John Frankie Rembai uba nak snong nong po hak distrik Riboy
Ulathat pat ba halor ki kamti bat chalan bea nyu do yong nakani ka jela da kita ki bor ki bahalor ki bajutep kom ki high level. Kat kom ka RTI ke bau ni orang ba ulu yo jing tep ula keno baki tenat ki badan benta ha kata ka kenhon je ki high level ki kenthop ek tenat mining bat geology ka tenat transport bat ka tenat pulit. Ba ka jing ti ba ka jing chalan bea nyu do yong ka deiru da ka jing tep lang na do ukle do ubasong secretariat Shillong kata menteri rang ba ka jela Konrad Kongkal Sangma rengkat bat ki bai di menteri sarkar. Uba John Frankie Rembai ula kendo oru baha baro shilen terlenti kiberan kti ha kabat penia jodo yong ban penpoi sabar gejela ladon kti bet di kibriau jongi menteri sarkar la kalong ha West Khasi Hills ne ha East Jantia Hills la penia di kibriau jongi ki high level naduk ki jakat thau ki trok ki kardop ki bakmi ki kot kisla ban chalan mar bat kenang bagi trok ki do yong ken laj ban ya bet esrok klem keno kono kejung pentot. Dan ketipat deki beliau juga tenat pulit. Balong ru bawat ke jingkit udau yang ru kalong palat puat naga bakayang syari kala ajing bit. Kabalong tang hapok ka kat arton kau beketrok. Uba John Frankie Rembai ulo ongru bana ka jingti bean bat ka jingkai bean udau yang kalawan ra aru ka jingdo khajana ka bahe ka jela Meghalaya mandaga snem ka bakot Om Duna syaka si hajar klur tengka. Dai nagani ka jing kamai tangki kat tokani ke bedan ketiak ni kakam kadai ka jing persang nang ni nang tai ban om penterekam ya ka mining policy hakni ka jela. Te hangne ka pau syai kedar ba ka department babat hidu chief minister kalong highly complicated, corrupted, manipulate nang ta pada ki don ru ki close aid ki jong u ngalabat nang hadu baki advisor to chief minister ke ba monitor napok e kakam. Then, ke police department ngimla banlai. Ke safe passage hi yakini kitrok illegal la ai hi de ke police department. So it is very questionable ba barok ki district kitrok ki yai sahu. Tila da phikwa banla ka kata ka high level. Ka high level hi laju buri bha lada ngakran ka district ke jonga ka de hari boy. Kumno ki buri yakini ki high level trok jingsisha katrok habadon shalan kade ban yat kat kum katon ke balabu da kane ka SOP totip ma piki press ba hadu menta ar hajar ar paulai menta kade denem nadu bapas ke judgment 19 Julai jong ka Supreme Court 4 jusya bankit do yong palak ya ka khat arton henraya barok bakem ke hito bakem mangi ngin kwa ban haras kitrok do yong ki try trok kam 4 juton kata khat arton barok bet kade ka rupautan lane lai pusauton collection kadai baik either 1 lakh lane 80,000 hai ki collect ruk batai phi kapisa lada la ai ki bru minister khandai pun riu hajar lane nyo pun riu hajar ha clear yat ha West Khasi Hill ha weight bridge ru hap su pisa ar hajar tengka ha weight bridge wat jusung thu bakala bandon ki bru ka DMR lane ki bru jong ka transport department kin don baik ki bru minister hapo weight bridge ru kin le kumno kin check i truck number taka ai pada ka duty jongki officer habang ay ngadon ke question ki officer ngasat kali ki mo ki ongin le kumno ba jon ni hapsulong tang nong petkai ki di nagaliang ki enforcement hapori bhairu kin trai kami ai hapo kata nagaliang ki inspector jong ka DMR ru kin trai kami ai hapo kata ki trai kam baik de ki buru minister ban check ya ki number kali kabamdon ka number kali kamut kadai ka basuan klem su pisa edar na po East Jantia lanena West Jantia tengilap baik badan kiti baik ki buru minister bat bun sin kini gisalan kilong related baik bayo baik de ki buru minister te kini gisalan hangne kila penyelam bak bakla bak prostung siong bangiyak salan MP kat kum ka RTI hangne bat ngadon ya ka video footage ka bangala ban share ya hisibit kalong ba during model code of conduct today 21st mentang adang wana nong po kitrok dang sahu kedang yat si potali ai bat menin mit kumtaman gamit lai pau sa potali during model code of conduct last week ngadang dep ban detain hapo kata hawait bridge ngadang don kajing ya kendang ya kita kiwan kita kitrok kiba klam shalan lada kali kidai be kitrok high level the high level is very questionable to tip wa manong ipim dan kam syuk banya thnum hapo social media high level hi kadai department mining and geology wala bat dau chief minister nang ta transport department labat dau sekian and home minister laneka law department labat tiba lakeman rembui te ngin men kam manya kran ye taki bru jongki ba pni pok madan namar gede tangki leman kide taki close associate jongki
Teka blame hi borok ngan blame sakani ke department. Ba kini ki political thief kila pelong ya ka spa jong ka Meghalaya, jong ka yok ka kot jong ka state, kum ka kamai ka ji jong ki da ki jok MLA. Na ka daw nga kum concern citizen nga shim ba ngan ya kun daw kulom, borok sam sinam ni khmat dawan kano go government ru. Jaka ba pin ya bunkam ban ya le illegal, ban ya kamai sa ka pla ka jong pi, ya kun pen ban ba pin penyok klo ya ka mining policy ka berap ya uduk usuk nginda pendeng sentiu. Lem kumta ngingim la ba syong ka sekretariat nama ngimla ngimde ki MLA tingin ya kun ya pina sabar ba don bok bangi don ke RTI a don bok bangi don PK media don bok bangi don ya ka kut bodon burom lada dang don kum kini ki klempep ngan move syakut baik ya ki weight bridge bat ikite ki department boy district ngayo ibe ka don ka GST department ka ba check ki trok ki bakit mar mata check GST ya ka trok daw yong pada kimla ban kata ka de umling kimla bang kata tok doyong henry ha GST ha doyong ni ba sai khai ka don ka GST ha doyong kai ta question hang ne ga ule ayu taw commissioner ba de jong ka GST ha po Meghalaya jongi who is the minister in charge jong ka GST ha to kini kim don ketilang bele kalong no siliang se kamlong no siliang nakata kon ong ipi nga ngani kun nang is khmat sam sinem dawan kano ka sarkar ru ba lada nga ko concern citizen ngam ya kun ngan sulong unong num tang po social media kaduk ka state jongi kadang hiar siar kayo ka kot kinong khayi pateng barit bariaru kinam la hiban khayi wada klik riat ru lada ya penyang lain oh ba jon ubisni nganong ipi kin bon ki group ki jongi hi ki ba persya ya ka high level nama ka high level ka pen im tang ikat to kat ne kapisa ka ba amla syu banyah nyong nong ipi ka de ka biggest scam 4 day ka tu ka scam covid 4 day ka no ka scam ngadong ipi ba government sela ulong very accountable namar ba kadai ko origin jong unang thi ka bayat ka high level ka collection ka sim ki bru jong u bat na po west kasi hill na mountain road na shalang ki bru jong jigur ki haba ki yat hari boya bagi bat ki trok ki mi kerteng bat kita ki bru jong ba jigur openly ha po market tengitip henry bangan accuse kita bro ngadon kami ke RTI yes ngut dong epi baka high level hi kadai likely department ki belum legal accountable kata kadai ke mining and geology transport department last but not the least malumala ke police department tangkini kentien kublai shibun Watlah ka arp nyutrik menta ubnai rempang ahrajar arpulai ke Meghalaya kan sasaki ya ke jingmi ke jungi patba hakeleng ke jela banlit thap vot na ka benta banjit thamai ya kinong mi khmat sha ke yin darbar thawan ke jela Henry kan longpat ke jing diau ye ki hajar ngut namar kinum yo ban thap vot bale ke jakom ni tungine khmi ye kani ke khubor watla man la kasnem la yo i ke jingkit kya jo kotnat penya ye ki kam election ha ke jela ba ka jupun slur ki samla ki blakan jo saka khat prasnem karta ban penrung kerteng no ha ka thop kerteng jo kinong thap vot la ni ke electoral roll Henry on la poi ke election pat bon na kita ki samla kim yo alat ban pendep ya kata ka kamram ko jongki kum kinong song snong ki bapura jong kari India haba ki don se ki weipat ki jela jo kari la kalong ye ki tu ki belit puli lani ki belit tre sabar jela kadau hi jo kani ki jingdu thap vote ki hajar ngut kinong song snong kadai namar ba kamdon kalat da kita ki postal ballot lani de ki weipat ki lat namar watla ke election commission jokari India kala thau ya kalat na kabentaban penyo thap vote ya kitu ki bapuli ba tre sabar ka jela hanrei ki sengsan perthaipat kempat ai ya ke jungmen jor halor kani kerukom thamai tinaliang jong ilang election commission ki kila bon ki committee kila shongru gini committee but kila arrange ru ya kini baki khot remote voting te but naliang jong election commission kila long very keen bagin roll out ya kini ka remote voting but kila khot ki political parties ber khot Delhi but kila demonstration kila presentation ru ndai na ki political parties pre ki bat pediang te kata kare ke ba pensakut ndai let's say ndai ba ki menjor ki political parties te nathrai kita ki category ba piong biru kila yo kalat bagin thebot ndai barong ki political parties kimdon ga jing so menjor halor kani that's why ka election commission ru kanang sang ashwa
Kumsi benta banyele ban penti kena bagi patba ki basa hai ki jaka kaput ki badan hapedeng ke jingye ka japut bak Assam bakin yo ban let yeche menta ka jingye thapvon hakasi pele jogata yo u deputy commissioner jogari bhoi district u Arpit Upadhyay u balongru u district election officer jogari bhoi district u lapentep bala penjur ya ki bor pahara hakini ki than kaput Arpit Upadhyay ubade Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi bad ubaderu District Election Officer ke Ribhoi. Ha ka arpulai trik urempang hajar arpulai ulong bana kebenta bana penti kena ke jengit tap vote kinong syong ki bah ke jaka kaput ba bakan long ke bayat bet jat renti. Na kalian ki bor peniat distrik kila penjor ke jeng pahara ha block 2. Ha ke bah ke jaka kaput ke berang de ke jaka ke bay ka japut apa deng ke Assam bat ke Meghalaya. Habakran shikilat pathai kubor hak office trikam jong u Arpit Upadhyay ulietho ba ka jing penjor ke jing pahara ke jaka kaput kalong hadian ke jing mi ke jing berngem na weu MLA ke West Karbi Anglong banom sya berman tap vote igi patba na ke shnong kaput hak ke election hak ke jela Meghalaya. Badehol kane bulietho bana kaliang ki board district le penjor ya ke jing pahara. Ulietho ru bana kaliang ki board district kiladap ban pha igi CRPF bat ki bor pulit baginit ban paharaman kasni hikishnong ke badon ha gajaka kaput ha ke block 2 badul ongru balale ekene kam kumsi benta ban pentikena bagajeng tap vote ha ke arpnyo trek menta urempang kan long kebayat bed bat ban pentikena ban omdon ke jing sakta ki pat ba nong tap vote ha ke kasni ula ongru banakliang gibor peniat ke distrik Ribhoi kladap banekran bat u deputy commissioner ka West Karbi Anglong ban pan ke jinge trailang ha ke benta Shuru Deputy Commissioner Jong Ribhoi ulong manakaliang kibor district gilabu ke jing maha me kino ki ba persang ban penmi ki kubor ke balam ler ne kino ki kubor ke balaban keta ke singi tap vote ha ke jela Meghalaya bat ulong baladalap ikino ki batemu banwara ke jing kulmar nalane ki ba penmi kino ki jing penthot ha ke song suk song san ken sa sha penstom kat kum kaan. One report was received by the office of DEO in which one MLA from West Karbi Anglong was found to give a speech and he was saying that voters from block 2 area will not be allowed to enter inside Meghalaya or to give the cast their votes as in the Meghalaya assembly elections. As soon as the matter came to light, the office of DEO I discussed with the counterpart, the Deputy Commissioner of West Karbi Anglong, and the matter was brought to their light and it was requested that a serious action should be taken. And immediately the matter was flagged to the office of CEO and the Chief Secretary of Meghalaya. Based on that, the Chief Secretary of Meghalaya had written officially to the Chief Secretary of Assam also, and the CEO office also got into touch with the CEO of Assam, and I also talked to the DC there. After that, serious action was taken and it was told to me that the DC and SP of West Karbi Anglong summoned the concerned MLA, and then he was warned about the illegal statement that he has given and that he should refrain from giving such kind of statements in public. This is against the RP Act. And also there is a Supreme Court ruling in which is regard to the polling stations which are in the border areas, and as per that ruling a status quo has to be maintained and that there should be no change and no one can stop the voter if the name is there in the electoral rolls. So based on that, a series of meetings were also held earlier by the district administration from both the sides, in which all the local people, the headmen of those areas were called and their views were taken. And time and again we keep on doing regularly meeting with them, with the headmen of the block 2 areas, the people of the block 2 areas. We keep on having their discussions with them, and every time it has come to the knowledge that people, they have given this also, that people from outside generally try to take advantage of this situation, and these kind of rumors are there, fake news are also there. So based on this, the district administration, the office of DEO and the office of SP have taken sufficient steps to ensure there is enough security provisions are there
a large number of forces, sufficient number of forces from Meghalaya Armed Police and from CAPF have been deployed in the area. They are doing regularly the foot patrolling, the area domination, and restoring confidence in the people. And as far as security is concerned, there is no issue, and there is no atmosphere of fear, fear or something like that. Everyone people know that the way they have voted in past, they will vote this time also, and the office of DEO or the office of CEO are committed that no voter will be left behind. And it is also my humble appeal to the people not to believe in any kind of fake news or rumors. Anyone who is mandated by right to vote will be allowed to vote. There will be no hindrance and there will be no security concerns. We have been assured by the district administration of West Karbi Anglong district also, and by the senior officials at the highest level have assured that there will be no hindrance. There will be completely smooth conduct of elections and people will come and exercise their votes and all. And I would also like to say that anyone who is found spreading any kind of fake news or rumors or creating an atmosphere of unnecessarily to creating an atmosphere of fear that can impact the conduct of free and fair elections or a smooth election, then action will be taken against that person accordingly. Kajing satu jung kituk tok kam day ke balik tang da way brio. Henry mentala lap sai kedar bakadon da ka kenhun ke balik ka ni ka kam tu kam thim. Ha ka baki pulit jong ka riboy ha kala si ublay jong ka tayo kila yu kem ya ki prangut kinong tuk tuk tuk. Bat la yu ru ban kurup ya ki lai tili ki tuk tuk. Kibor pulit ka Jorabat Police Outpost ha ka janmiet jong ka arpu trik urampang arajar arpulai kiliyo ban kem ya ki prangut ki brio bakentop esan ngut ki bana ka distrik ribhoi ki belakan don keti ha ka bantu ya ki thok thok na kaleng ki jaka jong ka jela Assam bat Meghalaya balayo ru ban kurup lai tili ki thok thok na ka met jongki kini ki brio ke bela sya kem ki gentop yau Harish Das bat Dipu Teran ki bana Sonapur u Diba Jyoti Shaw Ikia na majuli kejala Assam bat sangot kiba na ke distrik Ribhoi bagentop yu Syampang Sadap u Maldini Syangpliang u Banrap Lang Malai u Jodamin Malai bat u Viki Malai na kamet jong kini kinong tu thok thok layok ban kurob art lagi skuti bat kebai KTM u Shabi bapenan kam bantu ya kini ki thok thok layok jeng tep bakne kenhun kinong tu thok thok kani ke kenhun ke bala pentriam ba kaleng ke jaka jong ka Assam bat ka distrik Ribhoi ke jela Meghalaya ha ka bakladon ke jing syatu jong ki thok thok ke bajor ba ha kini ki artli ki jela na kaliang ki bor pulit ka Jorabat Police Outpost kedang penlong ke jing toket persya ya kini kinong tu ya ki thok thok Hadien katuk anisnem baka himamelim kam simladon ya usim obapura hakala asi ublay jong katayo ka Khasi Hills Autonomous District Council kala penlong ya ka election banjit ya usim ubatmai bat hakani ka election u acting sim ka himamelim upa im aina manik sim ula sajit no kum usim bapura u acting CM jong ka himamelim upayam aina manik CM ha ka arpho terek u benai rempang arajar arpulai ula syajit ku musim bapura jong ka himamelim hadin bula jab ki election ke bala penlong da ka Khasi Hills Autonomous District Council na gebenta kani ka khat kiladon sanwat ki bratap kerteng manekun ki elections CM ka himamelim ki begentop ya uba aina manik CM uba Samran Singh CM uba Penshai Lang CM uba Bantai Lang CM bat uba Mansan manik CM hagjen penyat kani ki election JCM da katanat ilaka jongka ki HEDC la pentip bagi nong tap vote ki bala beneshim benta hagjen JCM ki dan sapuingot ndai ki balawan man tap vote ki dan tanglai puingot bagi ni baro kila jet ba aina manik CM kum CM uba thamai ka bagi weipat ki kertong kem chimlayo watang shibot ru uba si polong ubalong returning officer bapeniat kani ki election ulong bahadin bala pendap ke jingjet UCM on sapha ka kaipot ya ka ba ansara ka dorbar ka banwan jong ka council bat hadin kani ka council kan IT ka sanad ha upa iam aina manik CM kum CM bapura jong ka himamelim Tarik Februari ada mulai
baik election kelayak bank bang jing bentuk kono they out of dan sapoi ko ki menteri ki ba wan sini ka election ki bani tebut banya jit si mapura jing himam beliam pelong le hui ngot kada koi sini ka jing teb yo jing jit si mapura ka result kalong kumne ba kandidat number 1 Samran Singh dan bekerjaan ini number 2 ba pensyaitan CM dan bekerjaan balai ban terang CM dan bekerjaan number 4 Ainam Manik CM layo lai hui tendi lai hui ngot kinong kerjaan basan di Mansan Manik CM dan bekerjaan dikumta Ainam CM ulalong ubajab hak ketiga jing election kam CM jongka himam liam kan ni ketika result presentasi kemudian beberapa menteri berpresent hak tu ka mentah kasih apa conference hall pengut lah kerjaan yo ba 6 cm belum kum cm pura jadi kan ni result sementara ka hadian kini in hab ban bu list before the house jongka session jungi ke banwan dan hadian kata yang lah ban aisan pura yo cm tulis pun kalong ka aka ba la penkendit bat pensosi thang ye upai nong kersan bantip ba ukurtong ujongki ubrange aireng hak election ula klat no sendat nak di kesla perthai ya ka ba bun kim simla poi perkhan menteri sarkar bat UMLA barim jong ko soyong constituency uba HDR lengdo ula klat no sendat hak la siu ble jo kata yo haba ula ut ba usung sitam hadin ba ula dep ban yalap election ban pa ni ke jeng kersan no pajbak Menteri Korbari Barim Gejela uba HDR Lengdo ubalong ru kertong ke UDP na soyong constituency na kebentak election MLA Arajar Arpulai. Ula klat no ha ka arputri urempang Arajar Arpulai ha Bethany Hospital Shillong. Karkum ka khubor beli olum le thu ba uba HDR Lengdo ula uchitam hadian balawai ke jingalang yalap election ha mau maram. Barkum ta lapen kit no yu marmar sha Bethany Hospital Shillong. Ndreu ni urang ba ula klat no akpor ndreu bejejan miat. Uba HDR Lengdo ubla dan ndreu punyo senam karta ya kebaki pajba kejukot ia jau umahe. Ulalit bentap kerteng hagalai terik urempang Arajar Arpulai banyak konik election MLA kumu kertong naka UDP naka soyong constituency. Bad uni orang ba ulat rishtom ban penlong jingelang boper haka constituency. Ban pa naka jengkersan naki pajba ban penjob yang eu haki election. Kani ke jengklat kendet uba HDR Lengdo kalapan kendet kipat ba nong kersan jong u bat kamtam ya ki bahayang bahasem bat kebaiat baton jong u. Nagaliang Chief Electoral Officer Gejela uba FR Karkongor ula pentip ba uba HDR Lengdo ublong kertong ubani aireng ki election MLA ula klat no nag jengyo eka cardiac arrest. Bat ula pentip ru bayak election MLA ha soyong constituency la ban pensangi aswa ni ban penlong no kam hadir. Haga soyong constituency ke ndrungut ke bekon ke election ke bagentup uba HDR Lengdo na ke UDP, uba S Osborne Karjana na ke Kongres, uba Samlen Malnyang na ke NPP, uba Sandondo Rentatiang na ke HSPDP, uba Serap E Karbuki na ke BJP, bar uba Stoding Star Taba na ke AITC. Banch penkan mau, uba HDR Lengdo ula job bonsian ke election MLA na soyong. Ndrai kasian ke benengkong uba HDR Lengdo banjab ke election kedai hagas nam syajar kandai spa kandai pupra kumukertong na ke HSPDP. Ndrai hak election hagas nam Arajar Katpra uba HDR Lengdo belum kertong ke Kongres ula syapan liam no ha kertong ke HSPDP uba Samnen Malnyang. Hadin ke jingklat kendit no uwe niki kertong bani ikon na kini election MLA Arajar Arpulai na ke soyong constituency na keseng UDP kata uba HDR Lengdo.
Nagaliang Chief Electoral Officer ke Jelam Meghalaya uba Frederick Roy Kharkongor marwar ula pentip ulo kene kejingja ke Election Commission kari bad ula ajingmut u Chief Election Commissioner ke India ban pensangi Noshwa ya kejingnya tap vote as oyong constituency hak arp nyutrik mentau benai rempang arajar arpulai bad ban pengenria ano ya katarik tap vote hak kene ke constituency. Te kat mungkin kendon jong RP Act kat mungkin section 52C kendon jong RP Act naliang jong ERO ila recommend ba ke poll kanong adjourn hakni ko ke constituency but ya kene ka recommendation ngila yo pediang naliang jong ERO ban la forward naliang jong DO ban ngiru ngila de Park Election Commission ban recommend ba kandon ka adjournment hakni ka ko ke assembly constituency ba don ka the death of a of a contesting candidate. Ti minta ka syong ka election commission baka naingi ka tarik ka bathamai. Ya ka adjournment la tiknai ba karung ka kendon kini kijat barang no kini dates prior to poll ti kasedon ka ni ka adjournment ko mukikon. Ti naliang jong ka election very overall election kani ka conduct of elections merhabedai bat ki san bukndai tli ki constituency na ka nrupo kini adbet ko baka mulabo ti tangah kini goi constituency desi kandon kani ka adjournment ti kiwe ki san bukndai constituencies bre kinang adbet kar kumala bo na ka kar kum ka schedule bala bo na ka election commission lo tra ga adian juga main poll kata ka syong ka election commission kala ban combine lang bar ka pagini no ki by poll ki balong ti kata ka syong ha election commission because kimpet ki schedules te kumangipet ki por lalet te kicha je combine lang mat ki by election ki balong keleng ka ri te kilaban club at the earliest ni kilaban ai ka gap niat kata ka syong election commission because ka schedule jong ka date of poll ka fix ka na liang jong election commission. Da ki hajar ngot ki padba ha kasipalai kele tuat rengkar gejeng snusi bani ontap dan buram yo menteri sarkar ubarem baru MLA barem ke soyong constituency uba HDR lengdo uba barok gi jokhat eju da umahe adon uba HDR lengdo ula klat no kansan ha kasinengkong ha Bethany Hospital bad ha kasngipalai la pendap no gejeng yang bakat do yo ne urang ba ka jingklat no uba HDR lengdo kam shimlalong kejing do ko bakrau tang ya ke yang kesem ndai kala pensungsi thang ru kinong kersan kham tam haba uba HDR lengdo udang penkrea menekon ki election MLA kumukurtong na keseng UDP kablalong kumbaula i no eki hapdeng kejing ko ni election ya kabagi padba kemla satya ban mudur nepoi perkhat kinong yalam ke UDP hapo kejing lam uba Allen Tree Dakar kilasya mekabenta bantap ekalama jong keseng hagesendok kabalabu ekamet kabasa jongba HDR lengdo haswa bandra on tap ekamet jongba HDR lengdo lapenlong ya gejingle anyam hagiyeng sa kabadon hagesnong silyang dongki ya kabala peniat daki pastor bat teman basan jong kabalang Presbyterian riat samthia hadin kanil lara ano ekamet jongba HDR lengdo rengkat gejeng senran ki hajar ngut ki patba belatap dan buram yu hulum jeng tap kabalang Presbyterian ubadan hakani hi kesnong walau ba HDR lengdo ulalong teng menteri sarkar jong kejela badudukot jong keseng rulum UDP nrei hagani keseng on tap omsham lai i satya kinong mi khmat keseng UDP ne kiwei pat keseng san perthai ne yaki kenrem kilendan bagian banedan bentalang hagaban le buram khat do ya uni unong yalam kejela Ajing so
Ha kesngi palai digihajar ngut kipat ba akila tuat ya kabannya buram kaddo yau menteri sarkar barem kejela badu MLA barem kesoyong konstituensi uba HDR lengdo ubala klatno ha kesngi baar. Kani kejengklat kensan jong ba HDR lengdo kala pensengusi kipat no kershan kam tam habo ni orang ba urang pen kre ak jingi konik election MLA na kesoyong konstituensi kumukertong keseng UDP. Hapadeng jong kejingjau ki umat ki basngusi kipat ba no kershan jong ba HDR lengdo habagli ojing te ba samlen malnyang ubalong kertong bani kon persya ya ba HDR lengdo udan nak lenti banwan sngolem bat kumjo bani don lang ha kejing pendap ya kejing le anyam ka bakat do ya kemet ke basa jong ba HDR lengdo kipat ba no kershan kelemi kensan ban khang lenti ha kesnong silyang dongki da kejing temu ban khang lat ya ba samlen malnyang ba unit sngolem kipat ba no kershan jong ba HDR lengdo am kilong ba gejing keren ba gejing kentho jong ba samlin persya yu ba HDR lengdo kilong ki bala palat pot ka bala pensengusi kipat ba no kershan baro kilong badai uba HDR lengdo ubla rila sumar la penang penstat bat aikam ya uba samlin malnyang ndrai ha gejing election uba samlin malnyang pat ula keren dagi kitien ki beto amet ki bala pensengusi iki kemungkinan kershan jong ba HDR lengdo kipat ba no kershan kilong beladau ba samlen malnyang umla benesuk baru ba HDR lengdo ha kepor ke urang im kum kinong kershan ru kin umla benesuk bat kam don jengmut hiru yu ba samlen malnyang ha ba ula keren palat pot menta banwan sngolem yu ba HDR lengdo hadian ka to kede por bagi pat ba kli ojing te ba samlen malnyang umwan sngolem syu kumta kile prano nagane kejaka namar haka jingtip jungi namar ba haka jingtip ba samnen udai beri bala le bha dam he dan jungi nadu ba dak kena mahe dan ba bari lo suma lo penang lo start bala ai kakam kajam de hadin nang taru wile persya yu mahe nalo nang taho haka jingi le election kadan ma ke sport ula ben persang menyele ben kun la ka jong bor de haka jinglong ka jong pada ukuran ki kien ki bom long dan baki komen sang baki hak kapur ba yelap election do ukuran ki kien ki bom long nak ta kadau kalau pensusi yang i baka jing yap kendit jong mahe kini ikthang ke hendu ko ta kumnang insai un alor baka jing kren jong baka jing baka jia ka kam namar ba hak kapur ba mahe jungi dang dan umla te banwan yesok kan mentu yu banwan menta namar umyo hiru ban kren khadu mahe te kata kin ka ba pelong pesan mesti ni ngal lek khantam medeka parakur yo si para mahe SDR jungi Kemudian ada Iwan mentah pinam ya sana. Pinam syare, dalil minum pedang namar ba. Bat ni mahe ba ba udai utrai uklam yo te banya sok. Kemudian ingin sya baru idam somden mar khin brew yala penrat bla le ba bla ri bla sumar bla ai kam kejam bla perkiu kedan yu du kan niru le persya tina kadau ta kadang ingin sya yu ban wandung la yu banwan yu kejat hari ka kompon ke jong iba jungi. Tilada Iwan juboru mereka jing aki ini kan lo kabajur ngina keseng lo mi baru ngina yang ya le persya benginumi ailat bon wandrung ngene balada ule juboru ka jing ya ki jongi menta kamde ka bakhndiam bat ngimting hiru dada kawan ke ege jingja ka basniru ini yaran bet chaprang nomor balai kilai hi baru menta ki komen ki ba komen bat ke jingja jongi pakhna jongi ngi katnu ki kun kseu ki shnong ki tha baru ngi paj do not ngi yam
Baling ba ka jingkran jung itu bakadaja shisha tikum no yu bre unong syun ngisha bang nuan rung ni dalai rung em ailat kade tangta ka jingkran nakaliang jungi kasnong nakaliang jungi ki khun ksio wala kisingi kila nang jan bagi pat ba ka jela Meghalaya kin jiet iki MLA ki betmai ban mi khmat syakayen robar thau ai ka jela na ka banta usnam arajar arpulai hadu arajar arpupra haswa ba ka jela kan yo ya ka sarkar ka betmai banta usnam UPCN ulai keren bat ki pat ba ban sngotu ya ka jing angnot ka jongki na ka sarkar ka betmai bat ki babun hi ki pat ba ki lapan pau ya ka jing trang ba ka sarkar ka de ban shim khia kham tam ya ka jing bam yo kam yo jam jogi samla ban kentiu ya ki jaka ai jing sumar ki jaka puli bat ban yo ka sarkar ka balat na ki kam bam sam ka bala pentran ya ka jelahi berak kowai ka ji angnot ka bapidon na ka sarkar ka ban sawat Kadan hi kita ka jing sngokia ha kani ka sarkar ka ba kani ka sarkar ka barim yang i bodok pasuk ni bayasong subala kan doi ma doi su ya ap nang ni ta kaweru kamdon pi kini ki develop kadang duna palat da khan ha kani ka stin Meghalaya kan duna bah ka develop hang ni Meghalaya kum kum ka hospital da kum ka school teng ka skor ni supha da ka skor private sangi su syong madan kumne ka jing siu ti ka dai ka bahe ka jenjar ken lada ka biang ka lada liwat ka ka skor ko baman ru ngim yo tang kitu khna ki ba kham start ha te chubu da kham bi ru thrai kan tai no se ba kham bi ru dan kam em ban hi kai wa on start ji sia ka sarkar ka de barwan ra kin ta skor government ro ka ba khambun khnang ba ta ke ni baduk besuk ni dang ni la kin ban kerjaan ki khun te sakawe ka development sakaliang ka koi ka khia rumah teng ni dali chim dawai em na po ki hospital sarkar doktor ru bun bembiang ba bun bembiang hok ka ra jeng ba ke nyangi kidang ngamtip ki tre ha kanu ka banta ji syate ki la dei ban khambun ki nong tre kum ki doktor sarkar khnang ba long ta ke ngin sukin kum mangi dok suk kup siliang sam siliang teng ni dali chim dawai na sarkar doktor ru bun bembiang hok dawai ru ngi hap thin na bar tang bai doktor ni lai ai ka bai dawai pat ngi hap thin na bar kon ra jeng haju iken da khan ka sia ba yang i baduk asuk te ban thao ban ka ni ka ju te ngim kwa kan ya kwa am khalam ni ni gorem kala apa satu lagi ni Marawan ke sarkar mai ti tu pin kirang dan kata te ka syong ka kana kom kitrei tengir ni ya pe ki kata ta deng kwa dam khalam ni gorem tengah tahi ni te kemudian ni te susah ni ni bakamai te ndong kumno ni kapawan tu bonakli tu balik bonakli te ni accept lomba kipat baru kila riban nong kumno lomba wen ote ha pet bun ki mar mata kila kilot te bun ki kemudian talent ki susah kur kumni hi jadi ba kun takaskim ba masubnam short takaskim ba thaloi klor e ka ja she tera kawan ko seperti mai alis akan chin so te ki Selong tak kentar kan. Orang pun kita ambil kami lang kami pot selong pun kita kena pas kaki kemudian kam. Semakin kini kita baru kita yo lang lakam lang kajin sendiri kam duna mabul kita membengkam jam kaya lam kajin sendiri nama kita song tu kan. Kita tam nak kuningi ke artis tu tam mangin yakiu lah. Yang sakut saat selong ini sudah represent sabar tu. Abun kita tristom ke artis kita tristom andai sokar kalau ni sakut banyak ni. Setan wei sakut ni. Kaban engkong orang ingkren ni kata. Kidai kan ka sokar mata kalau baitang pan makin pan mentoi la jang. Larang ikhet ya kasan syar kadar dai. Umpi ndala dai kan election mata pi mata pan her ka petrol. Artingka tang artingka. Hari ini ki por ki kular pan her kinang pan kiu pan benai. To kata. Larang ikhet nyangi ki ba song yo dai kata. Ni ki ba song yo. Kumno ke ngila banang develop ni kanika sale ke jongi namar ba kanika business namar bar kumno kador ke kador ka pelong ka umpniang ka kiu nang baka kiu nang ka umpniang kemut ba kador ka kiu katapi te kasim jing pade ye ki duk ki sukai
bakin kini kan pada bakin lak ban wan pi ajaka bakin wan ban tit ya hitiar deh tang bai kali kalau ada melupa teh kedrang isian ni kata ku mentah sakawi pat mentah pada la ngiken ke sorkar kini kinong yalam jong ke sorkar MDA deh kepala dem kikren syapang gajing ijaj ban rewi mentah election hari kisan snem kinju kren deh gajing ijaj ban rew perkat wat kinong hikai kitu kiba kini ki minister kiba deh ki duyo jong nang start nang kinong hikai hari haba kia kinong hikai pada kinang banang ban daki tiar gas beli kimnang seban kena kaktin nang ta saha ka yok kami yok jam ki kena samla mentah ki balak pas ki qualification ki kerang ki bahe tambah mentah pada ya kakam ka jam babun baki stung betang daki casual namar badak itu ki badai tang ki breu jong tu ki nong mikmat hari om nam ta jong pai ba bi nang tang rangan keren sakawai pada mo boleh baki ngop baki ni jeng sniu ki baro ki ba pen sniu ya ka imlang salang jeng baki samla dei di tang lung ba nam dak kam ka jam ko par ngam ti boleh baki ladang ile apply kam dei tang kita ki kontraktual basis bai shano kita ki permanent post ki dan pi tang ki kontraktual ki ong sisnem arsnem laisnem dalakut ketu pada la syukut hajing sya tel la treng tu ile de bandon em kata ka ban apunya kawai pada permanen no sendan rangan kan aku ha ka than ke area lajong dai konstitusi pada lajong ngampak ban mention babun dai ya ka kam ka ba ki babun ki balak qualify ya kata ka kerdan dai tang ba wat tang ba undar metrik bompat lai tang metrik ru yo kam ta nomor dai leng ba jong ke sorkar hi kalau itu ban rekomend ya tu ka ba ya ka form ba de ban yok maki hajing syal dai ban pelaj man advertise balak bun qualification ki qualify ba ya tu ka kerdan tang ba seno yang hanga hisimet telong kambyang kan kata ka sorkar ki bon ki ba ba na ada kawai ke sorkar simna kawai ke sorkar dah tang balong hanga hisimet kadang byang kan ini kam num the kini lebih kumju mentah kia kau ketik ndela mas ni sel pa kena ali nyes nok tilang ini le lang kaju be kakam kumta kam per kam lai dah kalau merasa sorkar sana kalau kau bukan sok ya ini kau bukan penentu ayu plong kau dia rak tu birim dekip birim de sampai sang lah tu bukan me makam yo ki mutu maka kuat सरकार का बन त्रे भाई का बन ते गलंग करी जंगी बो नेक सरकार बन ताते लायक भी का जो पैसे नuru petang jing blok kali ne ka kam ka jam ne kerap karyang ne ngi besong yo ni jenjar hatim dan development det te kat kini bolong amel e ka snong ka tham dan development susah haju tu mo पैसे se te kuat na सरकार ka ban tre bah mo ang ni sakbat te dia bikin long kejuk saja. Dia tabur ni rasa tight dan tab kejuk kim pai senur mo. Rasa kum ana syai berok ni menang su ben au. Ku ana sarka samai kan ke ban sa yu ha ma. Dia kejuk tu pai te syai ndai tak ka bam sap. Ka bam sap ben kang dai na. Ngi tem yo tang kan ki kun ki tirum tang dawat ka bat jam no jenjar tem yo te. Syai pai be sumakia be ba prigenra pai syai ru. Mengalam te migim di etam lang mar balai makwa no ban ete ban kelana pet te long ta ni rok tan song snom ide ban nak nong kelana kan no buat shu ni soka mdi la kan tup lo dang tu badan soka ta de ban ai no kan ta sokar kabarim dah ka jing pe jonga tenga I kumba kampej re ya urit uria lai ta kampej ra haka jing yo I jonga kan ya urit uria lai ta kam itu ra te dalong kumno khamtam ya urit uria suang uduk usuk bapli na ya wat kam wat jam ra kini ki balanang la start tang banda dan kapisa sibun ban thep yo kam dei banda yo yala kata ka hok tam yo ra kendian mo kene ke sarkar benta ajaka barendra ya ka jaka sumar ya ki basipang basitom
Kumi ketu kasino kawan rak namanya ke jing seniu. Kam khalai te kadai ke jing seniu. Kata kadai ke wei. Ke jing sia de ban wan rak de development kumno kin ban thaulat. Ya lebenta ki khun. Bakin yo kam yo jam. Kathau naman de kalat. Bakin lek khalai. Kumu nong song song jong ka jela Meghalaya kai sai kata ka jing angnot ka jong phina kani ka sarkar ka banwan kai bukari bande. Pishne mangi dei na po Meghalaya mangi hapar khat ka jakala jong mangi emde ki briu na po Delhi Mumbai Kolkata Chennai whatever ki we are people from the Meghalaya we should think for the our state not for the as a whole. We are not choosing here MP. This time we are choosing our local MLAs. We are choosing for our locality. We are choosing for our road. We are choosing for our job. We are choosing for our everyday life. We are choosing for our what we require for every day. For those things only a MLA can see, not for a MP or someone else. So I believe, as my knowledge, we people we should go for the our local party. Doesn't mean the local only the my this party's name is local. The reality of my word is that local. Not that today I am from the Delhi party and I took someone else's name and tomorrow after winning the else people they will join the Delhi party. So we need this time election is a very difficult election because this time election party becomes a two-side of party, one from the Delhi side and one from the local. So I believe and I request to our Meghalaya peoples, so we should think for our people, our state, not as a whole. We are a small state, we should think for our small place. See, at present there is no job at all. Only you are talking big in the TV, coming down to the TV and talking big that this thing. What you have done for these last few years? Nothing we have done. We are not getting any job. Our youngsters, they cannot get married nowadays because they are thinking that we will have a job, we will get a married, something. Think for our youngsters. You are always doing the politics of baseless politics. Why this church politics? Why you are asking this church people that bring the papers for your church. Who is paying money to the church? Who is the committee member from the church? What I have heard in other states. And in Madhya Pradesh recently I heard they have broken some church also, dismantlation. So at present the politics are doing that, not exactly it's a politics, it's a, how to say, religion politics they are doing. So I believe in Meghalaya is a peace place and we should keep it peace. So we should choose our leader, not national leader. What are your aspirations from the next government? Next, first of all, we need job. Second, we need development, not the degree of corruption. Big corruption. Before we used to hear 50 crores corruption, now to 1,000 crores. Kabaningkong kabang angnot kereka bakanong corruption free so kawai natakabaar pada karin tak kam kajam nam tak samna kita ही बा कम किसान के गवर्नमेंट जब आएंगी सबसे पहले एजुकेटेड पीपल का नौकरी चाहिए, हेल्थ का चाहिए, हेल्थ बेनिफिट चाहिए, एजुकेशन बेनिफिट चाहिए और पीस जो वो सब चाहिए. यही हम लोग का मांग है और कुछ नहीं है. Katkum ka opinion jonga te ka pamenta dai ngakwa bakan change ka sarkar. Tamba om ka baka sarkar kan change om kum ka ban ka pamenta. Bakan change ha ka wei pat ka system gai. Bakan pek bahaya ka kamtam ya ka riti dustur jongi khasita. Bakan lang ban tip ya tate. Bangi kwa bakan change ta. Kamtam ya ka roi ka paru kidi ban tip. Nrai ba syukran tang tin ka roi ka par nrai hakikam pat em. Hari jing syadai ka kam keren khamjam ka nya tin. Ndagin ka tin keren khamjam ne ka kam. Haswa begini kimi igi kubor ki berang sa ngini pasha sipor sya kini ki jing penbena. Yeah, I'm leaving. You're late. Don't just live life, maxify it. Haswa begini beteng susu iki kubor ki jongi ngini pen kenau biang dia kimat pakong san tak katayo. Serta kipat ba bayak rali umudi selong.
Ya ka high level chalan do yong bean la kli hi do Conrad ke sangma keno ujon Efrembai. Klat sendat uba HDR lengdo penken riak tarik no ya ka election hasok yong constituency. Kumnu pinjit i kinong mikmat syakayen robar thawan hakani ke election arhajar akulan. Satang kendiat kenta kinong song hadian sansnam kenti kin sami biang naman laki tengkong yeng ban let tap vote ban jit thamai ya kinong mikmat syakayen robar thawan ke jela. Kumba julong mala usnam ka jingkmi lenti na katanat penia election kalong ban yemi patba sispa na ka sispa ban let tap vote. Handrai ompat jupoi syakata katong. Tungin dia sengap you Chief Electoral Officer jong ka jela jongi ka ai ka ba udan ban ong bat ka ai ka kubor ka bu udan ban pha syaki patba. Tika message jong ate kalong ka theme jong ka National Voters Day mta ustem I vote for sure. There's nothing like voting. I vote for sure. Te ngitip ba kani ka hok ban vote ka one exchange sansnams once in 5 years. Paramde man ka singila ni man ka tayo le ni man ubnai bang iyo kani ka buk siar banong no. But ako jo ko poru kani ka kabu ka ba piyo ka lat ba pin jit ya ginong yalam jong ka state giban yalam ipi siya ka laway ba pernai mo. But kumu nong snong ka way ka right ka ba pidon. Let's say gibon ki bawan shane long mo gibon ki long makila ban gibon ki foreigners kila ban sedang ka business lane kila ban sedang ka khai pateng kila ban set up gini kita indri ginum don ka bor ban thebot te udi tamu citizen u paka badan mo kata ka jing long try kadak jong jing long try jong phi ka dei lengba ka ni ka epicat lengba ka ni ka jing mo ka ni ka bor ban thebot tilada ngi pensurwa ya kene ga no ya kene ga hok jungi te ngatrai nyimla bangin long begin ujor ga nyono noru ba di mangi te giba pensurwa ya kata ga bor mo bangin don tinga kentu nga khot nga yower ye ki baro ina sectionong baro atpo ilak nyupusan hajar aspa life on remote ibadon keteng po electric begin sungha begin one shiki polling station aga arpanyo tarik kumong ketin pareng to come to choose benjet ya kita candidate ki bagi sumuman to cast ban tap vote ban nyon you to you budam but ban ingi your finger mo biong ingi finger ka dari kadak ba fila ada tap vote and to celebrate pada your vote. Please come, choose, cast and celebrate and vote for sure on 27th of February 2023. Thank you. Kat nang jan kisngi ba kinong song joko jelakin sa mi pat ba ban let sa ki jaka tap vote ban jit thamai biang ye ki nong mi khmat kinong ye sat bat kita kinong thau an ha ka yin ro bar thau an ka jela ka kam jongi kum kinong pathai ku bor nila ailat iki seng san per thai ba per kum ju ye ki kertong ban pen pau ye ki matri kam ki jongki ki ba ki terwa sa ki pat ba la da ki jit ki ha ka ju ka por ngila persang ru ban penso thu iki pat ba halor ka jing thap vote da ka jing sampang ka jongki da ka ba wanra ya ki jing kren kentu na ki riu pok mat jong ka jela hadu kinong elam jong ki niam ba per khadu menta ka tayo ngini sngo ki jing pasat jing mut sana ki armut kirang ba sapi ki pat ba karukom jit ya ki dong mi khmat kedai ka ba patam kapag pinsyong dong rim hakar kom trikam jong kinong mi khmat ki bangla jen either you're pro incumbency ni you're anti incumbency tin re pade haba piong kila sanchar bha nek sansar sniu habong sanchar bha ban kham kumno yano menno te haba pipin ni nujor ya kani ka term ka bamenta phiap pek pade ka term ka bamenchua la se ka dei khat lai mo arajar khat lai hado khat pra ini ki san snem but kani pade ka khat pra do ar khulai menta hato ka sanchar ka khadar kala khambha bania ka tai ka arajar khat lai hado khat pra ne kala na kham hiar kata ka sanchar ka khadar
Hatu kini kesencar kadar ke mentah kelawan ran ya keroi kepar kau bagi terang. Kalau pelilat pelilenti bau ukup siliang sam siliang menio ke kemai ke keji berkembah. Ni kalau pelilat ya ki samla bakin yang halor ki kejat lejong bantre ya ki kam ki ba ki seng kum ki entrepreneurs bagi oh. Kini berkait ingin hab ban nujor. Kum ki voters ingin hab ban kami banyak ba. Kadai lembah ke performance, ne ke jing tre, jong kini ke sarkar ke pemerintah, ne nong mikmat, ne kanong mikmat berpelajit ke banrai. Yanu pat berpenjit, hak ne ke election ke pemerintah. Lada pila suhun, kesyong hapi. Penijit biang dikijuk ni banek kumno. Kesyong karai jong nong thap jong ki voters. Lada pim sauhun pilam ong pada katai ke jingkang heli no. Ngin jit no betamai. Te kini kedai ke way na kita ki factors ki ban decide. Yanu ki nong thabut mentakin jit. Atau nginang kuak bani i ki jingkela ni nginang kuak bani ish syusyu ka sencar kadar ke bakamba kebaar pada kelong banpej banyak bahaya kini ki ideologi bad ki issues ke ba ki parti ki wanra hakni ka election ke pemerintah ki manifesto juki hapej banyak babar ngangit babar khoikin kular ke ju ngin penbahaya ka kamai gaji, ngin kentiu kamai gaji, ngin penbahaya ke pulih putih, ngin penbahaya ki hospital. Bat kum ta ter. Henry hakanu kurukom bikin warna kata pada ngin haban pej benya. Ngamu pi ngin lawan ong ngin penbahaya. Ya kata ka sencar ka kadar, Henry hakanu rukom. Shua bapin warna kita ke jengroi kapar ka ni ke jela jeng ni. Kebang gedong kam kalong ban kentiu shua ya ke economic strength jong ke state akan urukam klem kepisah pindum la ban penurlong ya kita ke jing pok seniu jong pi ya kita ki thong jong pi pindum la ban penurlong lada pimdon kata ke revenue ni kata ke economic strength jong pi ke ban ailat ya ke state ban penteri kami kita ki jingkular. Te kini ki parti ki ban election ta. Kum ki voters ngasngau ngi deban peiba. Ke ki issues bagi wanra. Kam tam baliang bat kani ka ekonomi. Ki namar ba karoi ke par ke ling lang bat ki babon ki we ki policies jang state la mendai bat kani ka ki industry policy la mendai bat ki inline permit la mendai bat ki we de ki kerja policy hato kita ki policy beki kular maki ki long populistic ne ki de shisha ki ban kentiu ya ke state no teng ki policies ki beki long populistic iban chup pinki wen yo pa ba aga emotion kini ngi ban nang ban pej nya ba kong ki voters nama kata shua ban ni thep vote akan tu ki voters ban pej ba kini bentah bat ka balai ba de long okurto neka kerto ki bayang ni ki constituency nah pej nya ba kilong kita ki breu ki bela yau hak perkat ke pendai kibala syampang ba kiban kit ikan ke lingkor kong kinong mi khamat ne kilong tang kibreu kiba ong kata ka vulnerability factors kibam salia ban penengkam da kabor pisah ban job dia ka election te kani ka we ka de ka bamatam ba lada
sha thiet o ya ka vote jungi la shu thiet ka pisa te ai ima ka state jungi menta ka la don pa tenir jung ka riat le se la dengi bakla hakar kom ban ya tabot hakani ka ganti ka menta le se ka state jungi ka nomla ban kai kle shup pilai i shurung shaneng bon gi bakren na kapor gi ong ni la de ka failed state te haduk at no jing sha ta ka failed state ta ngi ki breu gi kren ta ka failed state te ngim kwa ke bakan poi sha kata ka ban ong ba haduk state ba kan long kata ka bom la ke kle shu ni nang don ni ke jing kermen ba ngi ki voter se ngi la ban ra ka sanchar khandar ka khamba shu chu kumba ni ish ki we chila ka jalla jongi ka Meghalaya ngi kwa pakan long ka jalla ka bakumno kala ane em ka jalla jongi pakan long ka nuksa ka jingshai ka example hakari India jongi bagi berikan ki ba pet ki bi ki ba tip jing kinong ka jalla Meghalaya ka long ka jalla ka ba per namar ba ni tip yo play ki India bro go ke tip yo play bro India le ki ba kham tip yo play ki ba kham bon ke play andre ka Meghalaya ka ba tip yo play lingba u Jesus Christ kane ke de jung per tip yo play ki sakhi yo play how Jesus Christ maka jing jet ke jongi ke jing vote ke jongi hag election kade bandon dagane ke jinget halor gane ke jinget halor gane ke jing thumu ke jing kwa ke jing angnot jungi paka jalla ke jungi gan long ba fer kan long ba khoj kan long ba hok kan long ba shida ba tibriu tu blai ba kren ya ka hok kamai ka hok ka ktin ka batam bagi no gino ki ba job hak election kin long daga jing tip ke jong blai daga jing penyaj ke jong blai daga mon ke jong blai khnang ba ke jalla ke jong i kan long ke jalla ke baper dakatu kubor ngile poi so bakut jo katup kubor ngim takata yo in se sempat bat pile sem te yo ha ka jo kubor ha ka jo sngi sa si sen pat kubli shibon